Ka senjuk rang bak sinong ribho distrik ka kwa baka soka jela kan penstet bantai no ya ka 5 star hotel ha orchid umyam khnang bakan ajing mento ya ka thai rei ka kentu ka soka ban sange no shwa ya jing thmu ban khura yo lumpong deng ubahe lai phundu akar kumbalami ka jing persya negeri u mariang uno yalam ka senjuk rang bak sinong ribho distrik ba pb seliang ulaong bak senjuk rai kren yo sembut jang ba presiden tensong ban ya khmat ya jing te ya ka hotel ka jaka ka bron ka orchid ha umyam ha ka jaka ka bhe lai pho akar ba pb seliang ulaong ba ka jingwan ka 5 star hotel ha umyam kan ajing mento ya pai ba ribhoi nor ba don ka kat ling sun bat koi pat ki jing thung jing tep kin supply sya ka hotel bat kani kan yarap ya ki nong rep ki bathung ya ki jhur ba ki so ki bom khle dawai ni organic kat ba bibi makdo long ba ka senjuk ka kwa ba kanu kanu ko project ka ba wan ra ka sokal kam dai ban long ka daw jong ka jing yam breu ha ka thain ri phoi la ba ka deu ba ka sokal ka rai ban sa nge no shwa ya ka jing thmu ban te ya ka hotel halum pong deng hadin ba ami ka jing ya ki persya ka bayalam da ka green tide foundation Mengatasi lawan teman Hindu ya se song dari digital sampai dengan selang ini. Jika jiwan begini yang kesini kalau untuk ini pakai isu berbeda pakai dengan Islam nanti yang ketika 7 star hotel apa umyam. Tidak ada juga sejuk kuborong bercakap dengan sabjang untuk isu dengan jawabnya ya kami di pakai ketika jitmu yang berserta pengarah yang ketika 7 star apa umyam. Di hakim dijadikan begini ingin ajumut bayangkan ni ke 7 star hotel keseduk pekerjaan yang berserta pakanya cepat ya kejinte. Memang hakim begini ya kan begini bisa berstun ila pensai ba bantai ya kanika 7 star hotel kade hari dicakap udah lupa kanika orchid kumpulan mentang. Di kumpulan mentang kanika orchid lagi pun di sistem kelayan. Kalaktor bahkan sepoi di sini bahkan kasa selem no. Di suap kasa selem nak kalian untuk berserta kalau penyok ya kanika project bakintai ya kanika 7 star hotel hantai pok yam kemudian kanika orchid mentang. Jadi kalian juni ni aji kerjaan baik kanika project kabukintai kanika lai pok akar bahkan ya semua. But hakabi pat ulum pongdeng kumengiri bana kalian jong ki riwit mariang kila persyajur deke kepada kalian juni kesejuk ila ajumut sarkar kolomba ya ketika lum pongdeng kini isya sport mata bana kalian jong isya perstundu ila menjur kata apa ka project kabile po lum pongdeng tin sange jwa andre kejingte ya ka 7 star hangte po orchid hotel kanya chakmat kata kadege jipirsa be jong isya Cipun ki beliau kapan ya keren hakai video pakai project. Kapan kong kaba ngis untuk pakai ajing mentoy kalau nak benta di stakeholder tu. Ki nong chong snong. Pemengitip kita santri ke basnong ki ba hap pok kanika unyam area. Kawan kalian kiru rangkat pakai sinjuk ilio pakai keren ilio kapan ya tai hakai video pakai kanika project. Tidak kalian kiru kimpa pakai sota kan rakno. Namar kumui ba kidan bun ki nong mat ki bala offer ya ka jaka ka jengki ni menilin di sini di deputy CM masnya halang har ila ada panterwai di jaka merak cuba waje di ka project ka bade ko report district ki ka ngikwa apa kandi bandon ya ko report district memang kandi tang unyam ka pagidon di jaka idon ki di jaka ki ba la busna ya kata ka jaka sok masuk pengat nalor sok ni ko aket nalor sok belum pengdeng ni ba kadon ru ang tempo nong mahir berkini ki jaka sok bernihat tu di jaka ki gobiang tidak kadang sok ni boy district senjuk kirang basnong Riboy district ni ngimpwa apa kani ke project nginduk no napo Riboy district. Bat ko pat kamat ke bangi wa ko nekar kalong ba lengba ke jingwan no kani ke 7 star hotel ko umyam kanyara tru na benta kini ki turis lemar bangidon jadi airport apa Riboy. Dinang taki turis kebawan napo umroh airport kumpul mata ka sarkar kala penmang pisa ban penhe isu ya runway kam kali cekmat dia kemud pala lada kiwan ban sangka jing kiri jungi kemud ba lada kihara po report hapo report kala penjahnya ki ban song ban sa hang ni hapo 7 star hotel ka ban station hang ni hapo orchid punya di kita gede kimat ki bengikiran ban nak ta susu ka jingken jungi isa pustu sa ibu ba ka jingete jong sarkar ka agreement ka begite ba kini kinong penya ya kenika tas hotel ka bagi sate po yang tolong ba kikwa to ba penkintiu ya kini ki marep ki bede ki organik kaba nakala to tas hotel ha ki sim ya kini ki jingbam ki ban set ha ko tas hotel ko sim ya kini ki jingrep ki bami dan ba kini ki nongrep ki ba klem pendakam dawai subo
Tekan ni rupa nyerap mar ko ngitip bakandai 4% apo di boy district hi kidi ki im dak kamrep kamrang. Dalam pada jungwan jeung ni hotel kumut kanyarap sisa. Ye ki nongrep kam tam kum por boy district berketiu ye kamrep kamrang. Tengi ai kudle sibun ye ka sarkar MDA ka wala sim kya ye ka benta bat ka bungi kerang sai ka kasih tolong bayar ka laipo bakar ka bante ye ka 7 star hotel ini nakaliang itu kesejuk ini berpahong ni berkijak muskumat dan hari ini bat kelumpang dan gede shwa kat hadu pengindio yang pendek tak kumulpat kita gede imat iban nakaliang itu kesejuk kirang Pak Sinong Ribo District milio panikan makasih but is a Peter Song ibadai Deputy Chief Minister Jong Kasorkan selah ketemu Son radon de yang beliau bersekai namar arkli bidang pada orang kong kolong ba itu ki parlok situ ki basa situ benta kila dublok ya ki lengkaran itu ki inong tempat ki bagiyo kila du namar balik ladan ni ke gadam kaba kajing yang beliau kolong hatu bopor kete ba kimyo ya ba compensation kumba gede hok manyo te namar kita gadam ba nagaliam jong ik sunjuk masnong idong ba ya kan no project kama government kawan ra kam dei ban long gadau jong kajing yang beliau yang jangan beliau Namar kata ngi kentu yang ulung pongdang ni dia bersagi scrap no yang projek ulung pongdang Henry nak bentak ki wei pat ni kuah ba Ribo District kan yo